Shwa bangin sedang ya ke kubor, ni kerpat ipi ki nongpek, ban subscribe ya ke ni ke channel, ban klik ya notification bell, pen yo kloy ki kubor na ke jela. Weting Mausor, Chairman ke Election Committee ke HSPDP, mentakas ngi ke khatway tari ukalan lingkot. Arajar pulai la pelat ya ketop kerteng banding kong jong kinyongot ki kertong kiban aya aireng, hakani ke election arajar pulai. Keseng kelai thuru baya ketop kaba ar an sepelan no shen. Kani keseng kelai pentip ru baga don ke jing thumu ban penyokon hapo khatsan ngot ki kertong habaro ke khasi bat Giant Hills. Haba omsom loyo ya kam mandate ke ban thau sarkar tang ganu ka parti kala penlong ya ki babun ki parti ban thau ya sarkar ba thau ya ka sarkar ki un parti yo kam me kelia democratic alliance riu du new party nilarung sagane ka MDA government halor ka commitment ba kini ki issue baro jo ka parti ni dei ban don hak agenda len ka program jong ka MDA government kumka parti ngira manifesto ya ka putusan ya ka dadu proposal KLP nanta ka tin khasi ka recognition ya ka tin khasi ka schedule nanta ka jingyai dawa bar pen thaibor ka kendo ka siap kumbangi jubu ya ka amendment ya ka 6 schedule ban amen ya ka para 12 AB bat ngila juye kren ya ka MDA government la phai ka suggestion ya ka sarkar te baro kini ki nongrim ki bangi don ya kaban yeng hak por bangi election ngilara alut hak agenda haka MDA government bala fikwa bartip khamba ki jomno kini ki agenda phila ban pan kopi na ka wei ka political party ya ki manifesto ki choki the give very clear and square kalong ba kaput ka sam ka ILP ka jing thu tin kasi nanta ka jing penne ya ka khndo ka siap ka baya ka bor jong ka khendo ka siap khamtam yu doyong khamtam yu motion bat ki marpo khendo ngi sekren agani ke MDA mo lengbau chief minister lengba ni government te kita ki banta ki bangila kren bat ki bangila pha bat ngila porsu na ka porse ka por lengba ka coordination committee jong ka MDA partner te na kata ka daw ngi lesh pai baru bahaba ka mandi jong pai ba ka tankam ya ka alliance idari banda nang bat ngidang dai banda nang ta tang ba ya kini baro ki issue jong ka party ni flag bat ni bu bat ni kren ha ba sai ba ship te kita ka dei ka nongrim bangi dot hang nong no ide ban yeng ya ka nongrim tang ba bangim dei ka parti ka ba yelam khmat ya ka sarkar phimla ba ban philti ba bar pha yelam pedulong ya kita bagi sungu ya MDA ru la sim sibun ki issue jogi ab ya kren ha ka ka MDA ko ban ta ni so ban ong ba baro agenda ki dan kam tam jong ka ri ba ka jai ri kren ri leng ba ka ni ka manifesto jogi Kaya katawa ko pelong itu pelong confident berboro petong itu lepas. Mo, tolong nganter nak liang ke parti. Akan kesem arjar pulai, kumbang iliju ong ke parti kan penyeng dah kejing tahu jingwo ke bami apa. Namar ni sem ya kawai kejing ong kejing kain kam song kejing bun pat. Tengi ni sepen bun pat ya ki candidate lem dangi tahu ngi wo ba, ni sngau ba, kerja senem ke bami dia thir ba. Marbalai ke jing dapsan posnem ka par state of Meghalaya par kare ka parti ka bai pniyo e ka full state of Meghalaya te ngila perform ha ka posnem maning kong te ke jing dapsan posnem jo ka kala ka chicks dang pat ban pen klan ban penyari trum tendai bat ban yu iru ya ki number ki ba khambun warlang iton ka list ka ni penduna na ke jing don lut ki kosusi balong tanga kasi ba Giantia area namar apo Garo Hills di Klembu Shu organization nomor kidon di political party hantu di miadon na kajile ya Karolan movement ba kasi state ni organize mengi sia kasi Giantia ke Garo ka ya na kajong apo Garo Hills region Sekian ini petong na. Ano Giantia harum da kasi ni pagyo kompanya petong tang ba hakani ka hauni ubnai ngin sepenting siapa ba ya ke jemput kain ke parti pada ngira long ready kan ya keren ni ke dongrim jong ke parti nak pada ban im ke jang bat ngim das ngudai ban keren ya ke pisah ban im ke jang bat ke parti PDP nak ta daw ni ya yeng bat ya khot ban penrung ya ke mesin ijri om ya ke mesin ban i tang ya ke ta ke pisah ban mentoi sisi
nakata ka daw ngi base ya ki nongrim jongka party but ni sungu ban ong san pusan slam abang ni revise mentai ya ka manifesto jongka party ni sem batang khandiat ni a haka man balong election ya ki issue batak mai ndrei ki barim jidon nadu baslang ka party ni taksi kata ka dei ke jingsu sarong ka jungi ke jingsu schem ka jungi bat nga ngis schem bak jai ban riu bakar kari ka jungi kin sab bishar bnia ya ki political parties perkhot bat ya ki nongrim bajanai ki baton hangta tengah ngej ba kalau dei ka por ban arti airu ba ki party ki ba benshwa ki ek issue ki yeng mo bat ke barhadu menta ki ek party issue bagi don la sudai ban kersi uthia war ka jai ban riu nang ban ong ba ngim jukren nang ka election ndrei silenter ka party ka kredi ki ju ki nongrim Nagaliang jongka party Hill State People's Democratic Party mentakas ngi pelai ya ka first list ki first list mentakas ngi ki ba pelai mentakas ki kini nengkong Mauhati Asti Srimati Evelyn Kharbani Khatway Umsning Asti Shri Primson Makdo Lifeway Mautarajan Asti Shri Shaklier Warjri Lifewar Nongstoin Asti Shri Sanjit Kansai Shangrit Lifulai Ramrai Asti Shri KP Pangyang Laipusau Motion Road Asti Shri Methodius Dekar Laipun Rio Maukerwat Asti Shri Medal Singh Lendo kini ki nyongur ki ketong ki ba ngila pelaj ki kum ka first list